the tool. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya su taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. Matanga le nei vai o se fou whatalofa ilo tātou utunu i au si mai alau whaafafonga tala tau longo mai Samoa. Wa whaeroe le teitai o le tua ngai ma le vanga whaaupu whai e pui a ia te tau o tangata i sana tusi le whaatonu po le letter to the editor. A o tapena le fina unga wha le tū la whono. Leo no la lui ai ma le sui teitai o lana pāti le whaamsino ngā māwalunga. Le pālota le whonga whatalai le sa idia o le lua vai tolu e pāsi ai teu ngā le whaavae. O le tau sanga lua o lua lima. Sa tapena mai le ataimi le toi apidi ino se whaai unga e tau nui ai le fina ngalo le whaamsino ngā. Le asfraida na te nei na au mai ai le whaai unga o le fina unga na fina uai le tutangi. E sori tū la whono ma sori whaavae le pālota le whonga whatalai. I le sa idia o le lua vai tolu na pāsi ai teu ngā le whaavae. Whasino le toi whaatasi o ngā luenga tau whaamsino ngā i se pūlenga i tasi. O ia foi teu unga na autu i le solo, ia male ave se o teu unga le whaavae. Na pasia le pāle mene le tau sanga e lua o. Le ana tu e se ai le pūlenga o le whaamsinonga, o soli ngā tū la whono, ma le whaamsinonga o whanua maswafa. O whapea mai le whaai unga le whaamsinonga māwalunga e mawhai o na pālota le whonga whatalai. Ma ua whaamalia i na ai le aia inga o le whaavae, i le maua leo le lua vai tolu o na fua e lima sfuru tolu. O le pāle mene e pāsi ai teu ngā le whaavae o le tau sanga lua o lua lima. Wa aloa i ai fo i wha le tū la whono le whaama maluina o ia teu ngā, mai le aso fitu a perila o le tau sanga nei. O le aloa ia wa ave se ai fo i marepolo inga le tū mau, na tau fi ai le whaama maluina o ia teu ngā, ai su e mua, ma o mai se whaai unga le whaam sinonga i le lu i wha le tū la whono na tu inatu, e le teitai ma le sui teitai o le tua ngai. O le whaai unga le vai aso na whaai rola utele ai e le mtanga luenga o whaam sinonga ma le wha foino ma tau butau whaam sinonga, le aloa ia wha le tū la whono ia teu ngā le wha vai le sainia lea, e le teitai o le malo le fionga le tamai te ipale mia, le fionga fia mena o mi mata awha. E peo na si la fia, tolus furu ono palota na manu malo ai, le talia o teu ngā le whaavae, ai sfuru ono pālota na te ena. Wa amata nei una whaangai o ia le mtanga luenga o whaamsinonga ma le whaafoina ma tau butau whaamsinonga ia inga o teu ngā le whaavae, o le tau sanga lua o lua lima. Leo le ato e fo iai le whaamsinonga māwalunga, ia tālo sanga to ilo po le review, e whaasino ini whaai unga le whaamsinonga māwalunga o whanua maswafa. Ai o ni mita upo e toi e pidi ai ni whaai unga le whaamsinonga o suenga mua, o le atango fia le whaamsinonga o tālo sanga lea whaamsinonga le tano. Whaalia le ofisa siri o lea mtanga aluenga e lata i le se lau mita upu na whaato ai atu. Sa mana o mi aire toi sueina o nisi o whaai unga whaapea matalo sanga, mo ni ilo ilonga o nisi o whaai unga. Peita i sa tuai o na whaanga solo ia mata upu, o na sa to alia, a o whaatali teu ngā le whaavae ua pasia lea ualo ia lona whaama maluina. Ina ualo ia ia le whaamsinonga māwalunga le pālota le whonga whatalai, na sa idi ai le lua vai tonu. Le tūlanga na le sa wa toi lol tātou whaasala wa le ua tui nā tū au tawawai. Le longo i nai le pa ia ma le mabalu o sio tātou wa tunu ule sa whaila mai a nā tū tārsanga. Ia, le ua whamanino atu. Tārsanga lava ia apili e whaasanga e whai unga le whaamsinonga māwalunga o whanua maswafa. Le la whawau lalo tātou whaamsinonga o tārsanga ma o lea ua whangai oi, wa ave ese le toa lea sa iai. Le whaina, tusa le ua minoi, le ua minoi tātou whaamsinonga lea, o le ua whai te unga tāra whea ngai o le tūla whona whaamai o lualma. E ma whai ai o na whaaminoi whaamsinonga lea. A o isia tātou mta upu mea tau judicial review, a fia ai a tau whawhawai. A na fo i lewe whamsinonga māwalunga. Ma o le alongo ina fo i le pa ia ma le mamalu o le tunu sa whaila mai a ngā tū tārsang. I aso, ma teimu, ma nofuanga. O le a whapea ona tau fia ai le mta upu mai manua le maula manoa utanga vai. E mamori atu lau whawhitai le pa ia ma le mamalu o Samoa. Mantua fo ina o tarsanga nei. Na mata whaila mai lava ia mati rua o lua tasi. O
le ua wha le tausanga. Talu ona tau oto nei tausanga i le ei ma se mea na whai iai. Ona mafua tu la fona teu teu al whawai lua osa iai. O le ala ua minoi, le ua whanga ioi. Ai mo le atu lau whawhitai ma lau whamalo. E le pa ia ma le mamalo se o tatu atunu u. Whawhitai le lama papale. Whawhitai fo i le ona sa. E au tō mta upu sa tu ina mai. Ona sa tau mwhai spainga e teu teu ai whawai. E mwhai ai ona whawai solo au tō mta upu lumo al wham. Sinonga le ala ua ave ese le toalia le sa iai. Le ona whanga solo tato ngā luenga. E ama le a whailoa kulawa i te pa ia. Ma le malo le atunu waso. O le a wala winai au tō mta upu. Sunga wapali i John Taimalelangi a Whele o le ofisa siri o le pulenga o le mtanga luenga o whaam sinonga. Ma le whaafoina mta upu tau whaam sinonga. O le asalua le vaso nei a matau sui ai lo tātou atunu o le fono whaamin star mo atunu e sifurulimo le Pasifika. I le wha moe talanoa inai mta upu. I le tapu eina ma le sitia o porkalame le atina eina o whana witi. Ato ai ma le malu pui puio i la taupo le Early Childhood Development. O Samoa o stasi o atunu mua le Pasifika, o le ua mai a whaata oto lana ta iala mo le atina eina o le ola o uina o whana witi. I le vaenga whato auru fale i a o onga amata. Ma o le tasi leo mafu anga au tū. O le usuia o lea fōn tangatere lo tātu o tunu. Ia ma o le te mua foi. O tali malo ai Samoa i lea fōn tanga ua o fiti lea tunu e tau wao fia i tau sanga uma. O se fōn tanga wha min stau le a wai mausu ngā fono. Ma inisi o whala aptonga tū maoti o lo ngā rurue lea tina e tau wao onga. Ma le soifua marolo ina le leo whana witi i a tunu o le Pasifika. E tolu sifuru tina amata mai tai o le tunu uamana ia o lātou sao matau tua i le atina ino Samoa. I so se to mai ma matata. E ala i le polo kalame ua whaingoa ina ia whae e malama. Ale mtanga luenga o tina amata mai tai atina e o fiu anga maanga fisot tai. O i lātou na whidiwhidia o lātou wata tusi po portraits. Sa whaalawi loa i se sauninga i le wharitali malo le tau mea sina. I le fiafio le sfreide ua mwae. O ia tina mta maa tai au fi ai de panemia wa ta ua i lātou o Warriors. Ma ua i longa lātou tautua i upu whai o le malo, i longa le tomai whawhai a onga, tomai tusiata ma tusi solo, ngā luenga i le malo e pei o leo leo, lo ia, le una ia o aia te tau tangata i ai o lātou wa fianga tu mau, ma ngā luenga o le ati na e o ainga i tomai whaatina. Tala amatai o le nei vai o fau, Saifua. Radio Samoa. Taslima ivatol amo. Mo oi mai le Pasifika. Sei malelosa. O le mato alo falena. Hankalongo ita tala. Lave ai tu hakatiki au mutano no ngalo atu te tamato ngalo tu ai mate amano hakatai atu ai au kavatu ai na alhang yeni mai na tino o te Pasifika. Salute metali tonu mai mana tua lava koe tu pulanga o kuhana Sei malelosa mo oi mai le Pasifika. Sei malelosa o le mato alo falena. Tangi kete hokalabe labe.
Ya, lewa tu la maile tatu te mile wati le nei fuivanga la fiafi wa se fulu minute wa te aili tu la fitu ile tautua fa wa pea le radio Samoa se fulu lima iwa tolu amo. Ya, male matalia fu le tatu maftanga mesio le tatu e vanga male tautua ile nei fuivanga la fiafi le aso ngafua tanto wa udia maile lofa male angale leyo le tua. Ya, fa fo ile fa taile tua e o le ola male mana ya fa tasi e male ma losi mfai o le tatu to ya ulia mai le nei fo ya so nga fu o sia so fa popo to so fu manuia le ngata fo i leo so mato wola mole fa awawina o fe amunga luenga pe o na masan yaita to fa tano fa to ileva mal fa lalo ya ile ia la sila so le tatu tinu o lo fa pena ona ma ua mai le tatu por klame a maise ya o le fa mai na yo fe amunga luenga o le nei fo ya matanga lo ya so po le nei fo ya so nga fua ina ua tu ana iatu ia le aso ananafi te lo se aso pisi le mo tatou pe ona yelo wiki enona se mavai atu nei aso tona i matua i pisi fa solo atolu ngole tatou traffic ai ona ole pisi solo tama ia malfanau ta pena le aso sa ona tina pe ona yele aso ananafi ia manatu lama teltonu sa manuia ia le fa sauninga pe o nei tatu le aso na fi tele kalesia sa fa manatuina le aso tina le aso na fi fa tasi foi ma por kalame ia sa fa tino ine tina ni se kalesia sa fa tino ine tama ia por kalame mo tina ia me sidim tau le nawa fa yo na fa maina ia tele foi le tau mafa maua me alofa nei tina ia nisi foi o nei tina le la tu waso na fi ana to yo ala tu fa le la ko breakfast nisi foi o nei tina i o le aso ala tu na fi ia a sa ola venga lulue ia sa finga luenga yo nisi tina ia sa off mai ala tu ngaruenga ia ma fa ilonga ia ma nga i foi le lotu ia wa me moni lava ia tele lava foi na pisitina ia la tu fi am ngaruenga ia nisi la tu finga luenga ia so sa ia pila le tulanga na pe ona yai ia manatu la lava se ko inga me alo fa sai mawana na fi ia fa pena ona Italia ma le fia o lo foi ka ku le kemile ngi o maua o me tatu so se ko inga me ia pe ona o fa ia tu las freud na se ma vai tu nei o tina ka sial me manga o yor ke kusi tu pe to ton wor ke kusi pa wale na o ile aftai mo ta pena nga mo le aso tina le aso na fi tatu tama me chol fa na ia afa pe foi wa langona lo fa no ile aso na fi o da wo misi lauwa ai siutina ia tau na ia ile fa ma fananga le tua ia te oi pe fa pe wo fa ilangi le tulinga si siutina ile malanga maliu molioti o misi ai le asona nafi del tonu sa ma fana pe ma ilo tutele ile asona nafi ia afa pe fo wa misi le so ana nafi i lautilo tilo siutina ona lawo fa malanga tu sa mo ta fa ile siutina ma ia oi tulanga na tau na iai ia a fa pe fo misi la vai siutina ona wa waru ile va kusa e o sei fonga nei fa penga ia matulanga pe ona iai le fa mana tuina o le aso tina ile aso ana nafi ia fa tasila ma le tatu tala mai sa mo le matango le neva yaso ia o mea lo te tupu ilo fanua le tatu te no ripatia ia ma fonga ele to fa utanga vai tipi utanga vai mole sila fio le tanto tenu le ngate tu tonu ya te Renee so se stete ia fa pena fo you Australia America mo so se tu no ole nei le langi wo o tu ele tu radio Samos flima iva tolu amo ia laupa anga mo o ia so te tas ia i musika o disio vai ngai fa pena na ma ua mai ai i tu na le tanto le tio ia pe ona ia au kilani New Zealand ile nei fu vai tau o te sanga se sora fa popongo tatu tala mai Samoa ole ama fai ona e fa fonga i le tau valu i le aso a tai au le lofa ia maleanga le leo le tu asi o kako aku vai karo ka po le se tulango le tau tamo tau i le amatango le neva yaso aso foroile makwale angar kalo ka mo tatu le aso foroile sa u le aso tona i kwa i piuti fu pa ne ampo le aso tona al watu ai mala so sa nice ia fa pena foi mala so ma na ia le tamo tatu pikai toro ka malu rule me o le wana amata ona saule malulu mo tatou ia pi ona ia le tau masani i tatou tau mafanfana ma le tau malulu le ala o tatou sa valia
le tau maruru te tonu fo yo na wa ye ta penanga ole a tau maruru ya la tu tatou ola se vainga le talo tau ia fo mai fanga solo tatou proclame pe one ne vanga la fiafi Fatalo lau tala nei le tau mole so mole aso atai au po au kilani nei. Wingo le tau mole so e au o le nei aso e iai nei timu to ulu mai ono mamafa mai timunga i le awa uli. E angi mai savili mai matu fa solo ina angi mali e mai sifo i le nei aso. Vevela fa mawina mole so e luas fulua ti keri ma le malulu e se fulu fati keri. O le angoto i fule lai le afiafia na nei i le ono minute te ai le tu lai ono. Mole aso atai au o le ale lei mai wingo le tau se i vanga na ai na iau e ufitia le langi i le taiao. E angi mai savili mai sifo fa solo inangi mai saute. Vevela fa mawina mo le aso a taiao e luas fulu ti keri ma le malu luas fulu tasi ti keri. O le au soa ele lai le toi luas fulu minute i le tu lai fitu, ma o le angoto ifo i le fa minute te ai le tu lai ono i le afiafia taiao. Lau tala nau le tau mo le so ma le aso a taiao. e ale na o tulanga na o ele talo le tau mo tatou i le so le aso atai au fanga solo atu i le o ngatu tono le neiva yaso ia manisi o tulanga pe o na reportia mai le tatou ofisa va i tau o klani ia mo le sirafia mo le tatou tenu tulanga o le ile talo le tau mo tatou i le neifo i vayaso se fruano minuto o te ale tula e fitu E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. A ngau le foe uli, whaatū le foe tautā. E le tali tonu ngau fō launga Samoa na mua, pei o na masani ai vaa. E uli lava e le foe, ua tā ua o le foe uli. O le foe lea na te whaatonu tonuina le ala vaa o le fō launga. E ai teimi e tō ai matangi ma whā a o alu le fōlaunga. Ma a malolosi tele le sou e mawhai o na whai. Ia, pe ngau fo i le foe uli. O na tapa lo lea o le kapteni i le foe tautā. O le foe le nei e iai lava i tu tonu o le vaa. E wha o ngā tele pe a whai a whaina le foe uli o le vaa. E wha o ngā foe pe a papau le o ngā sami. Ma e to tau mua ai e le isi tangata e wha tonu ai le waa ne i paulia. O upu e whautu ai tangata ina ia sao niuni i mea uma e tala whea ngai. Mo se si i mamalu ia po se whainga malanga o fuafua ia tunu mamao. I oelo tangata e te tau o ne tā pena ia le lei malava ia le ngata o upu a o tonga mawhala a walu tātou wha moe se le lava le ngau ane le foe uli a o lae tapa atu o iai le foe tautā. E iai sia uo na malanga i Samoa ai toi vili mai wha matala le wha la velave ua tupu i lana malanga. Ua le iloala na atu tupe i le marketi o na ua tumu uma o na lima i le wha tau. Ai ngalo ai na ia tu e se ina lana ato se i whaatu langa ana ta a ngatanga pepa whatau. Whai mai si ana tangi tala a siava. Ana mao mai lava ma le olo matua e le tupu le nei mea. Wa o salamo na fia sau lava o na ua mala malama o te lontongalo. Ai mai se i no foanga whaitele. Ai o fai iai a wole popole o te lavatia lava au o na vai a. Ia le ala ua tupu le wha lave. Ioe. Ua ngau le foe uli o si toi ina a e tapa atu i le foe tautā. E le itu ua i tu tonu o lo na vaa. Ioe o lau tautonga lava o si au foe tautā le nā e te tua iai taimi e te le mau tonu ai. A ngau le foe uli.
tapa i le foe tautā. Manuia lau whasonga o le nei aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. O le sunga ia sewa tui pea atonia ma se whapoponga na o le tātou porkalame ia o le mau whaasamo moni la matanga o le neiva yaso. Ia, mana ia telefo isi nā. Mau mō tātou. Ia, wa o kele whao kākou, manga ngā o ka kele lea, ngā o kākou, ku le lo matua. Ia, le lau kupu le mala. Ia, wa ngalo le ako karu ai, le lea ngā o oi, le lea, lo walu maawe le olo matua. Ia, le le nai mana tua le olo matua, mea uma, ngai ke ruoa ngā ia. Asiava tui pea atonia ma le tātou porkalame le nai le nei vanga le fiafi la amwheno te mo seisio na whapoponga le nana wa porkalame i le aso a tai au pea tātou auria i le alofa maranga le leo le atua luas fulu tāse minute wa te ali tu lai fitu sika kako pese ia wa fuli mana wa whea ngaluenga le tātou aturu i le nei foi vanga le fiafi. Samoa ya mala male ta ina le sua le palua va male sulle tonga ya manatua utupula ngatala voine ya so semana ufa ali ali malu e tile fa Samoa wana ole nanu fa amole mole so te filo malu.
ia sili sili lau loto. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ailo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha a pese tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu. O walu se lau, lua, lima whāwalu. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umi ai so whale motu le lumanai. A whai fo i so whale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino li isi o fuafuanga e whaonga aile equity o lo whale. A wane e misiere por kalame o le malu i whale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se whale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga aile e kuiti o lo whale motu, e whaata wai se isi o whale, le pora kalame o le malu i whale, ia fiafi o asorulo wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. Measles prevention key messages. Immunization focus. Measles spreads very easily from person to person and can make people very sick. Getting vaccinated gives you excellent protection from measles. It means you don't get sick and you can't pass measles to anyone else. Getting vaccinated will also make sure you don't take measles with you when you travel and spread it to people in another country or bring it home to your family when you return. The measles vaccines is free for everyone 18 years old or younger, regardless of their visa or immigration status. Your doctors should know if you and your family have been vaccinated in New Zealand. Immunization gives you the best protection against measles. If you are not in quarantine, you are feeling well and you haven't been immunized, now is a good time to do it. O mana o mie o e po se isi lo a inga se fisosoani tau whi malanga inga mo New Zealand. I mata au po e pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, i mata upu tau whi malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Lewa tula mele tatu temile wati le neia fiafi luas furuiva minute ia wate ale tula fitu naimi minute ia ona se ro le tanto por kala me fa morianga le tanto wa sofa na mula so soifua ya fa pe ole solo wa sofa na ia na bawle lo wa no te fala mai ai pe a fali tula fitu ta wo tele le tanto fa se silanga pe ole nei fa fonga mai le vana lo amina to le tui pui ole misela ia a fa pe ai sa afia nisio whanau le misela po nisio le ainga le misela le teimi mua a o le whaia tui pui a oe mala ainga watatau ia ona whai tui pui o le misela langa o ngewai keim so o le ronga se wha mai woso mai le ngata ina afia i alo ma whanau a afia le tupulanga tala vau e o fuia i tātou o mātutua e afia ma fua mai le tele wa kele le kua inga wha mai mare kua inga ngase le ua sau ya tato au le fa lave foila wa kele ko foi ma ko ainga fuala au ise ya who knows le lo policy mele le tele tato ma mai o mengi o fuala au ring fuala au ya kai do ka kele lo kai ko se fo ma ya te fa ya tula tala foila fer wa me si ko inga malanga kanga fuala au nga o fuala au ise le ko ngole o le ato ya no winga o le si tangata sa le ya fakunga ai ono o le tele fuala awenu le lo polisi mena le tatu te afia ai ya fa tasi malinga ngase le o le misela se ola so sia ka fa longo nginga ngase ingei ma ale mele woye wale longa se ko nga ma yo so mai ke ka ko ke miringi
no winga vai tete tātou ia fai ma vai le fo mai ia ma fai le tui pui o le misele o ko viki o fulupo o mai si kui e kei loa yaunga o me foi le foi ia pe e kuri ma le povile si alu e fai le kui o foi uia e le anga le me ese lo mi kai fai o me lo le kui vani le fa fonga le tātou tinu ia ai ele se kako option fai pa kako wo fal mai e o le mea mua le ke va ai ele fo mai polines o le o kui lo kingo o kui oi sorry e makau kia ia me la le ia pui le tātou le ngata i le tau i ele nei atu nuu ia fatasi ma le meo le mea ai wa le longa se ko inga mea i wai kako le kaimi le nei o le tele fui o tātou o lungo le laulau o le moa o le fasipovi o le pua ia o le oka o le sosisi o le paku o moa o le ua moa o le faku o le moa o le vai o le moa o le alanga o le moa a ele ai ma se meka o se sala ki fuala au i lungo le laulau ka koe hika ki ka koe mere ka o sala ki fuala au ia e tātou tele fie ile fuala au ia o mea ngai mo ka ko manos ale kiri sala ki la le mo o le supermarket ai kako i oro le peken seipo le la sa o le me o le ile ma moi la sa o le me o le ile mo alu sa o le me o le ile rupua o sole ai misi ako ma lu sa vale ku le sala ki le kilo mai aki o kamanga i e fa penga onga ma o le mano soltino ia fakase ma le mo le take away ke la ku le take away la le nga vela ile kale se furka si le wuri ai ma nga vangi le valu e alu asu mai yo ia pe ki fa kali fo ku ka inga o sa me o asola e ko ki kia alu le korui ku la fa ka ko kuka e mo na se fala inga se senga e li mami ngu ke ko kope mai le senga oi ile kuka ia va ilo fie ai ele I umia ia ai mo o le fulu eu o tala titi la fitu famarianga las fana mala soifua le o tata wanga ia tu pe afa pe le solo wa so fana avanola laina mo e tolu fitu tansiliba betolu patasi malitanto Facebook page malitanto YouTube channel ia ba ole vanona mo o tanto email on air@radiosamoa.co.nz mo le yai le famarianga la so fana mo tanto asofia ngai asos fulu nei pe fa pe le solo wa so fana yang ka lo mai le tau tanga fa manu yetu lo wa so fana ile nei fu vanga ole a fiafi asonga fua se fulu male lua o me lua o limo tantu o le mai ile lo fa melanga le lei o le tua ai la famarianga la sofana le watanu mai le fu vanga la fiafi lungo le tanto imeli birthday greeting to Tiama Solomona ne epo ni isa ako miofot ya molona sofana upi ona ye tanto le nei fu vanga la fiafi manuia lo wa sofana se on sai mai ya so le manuia lo wa sofana. We love and appreciate you, the mother of 6 and Nana 219 grandchildren born in Pata Falelatai and raised in Tuanai, came to New Zealand at the age of 22 and started her family in Wellington, moved to Auckland in the late 70s. We are grateful for your reliance, hard work and dedication. You are still strong 74 years today. And you don't look your age. People say you are young. We thank you for being a great example physically as well as spiritually, always putting the Lord first. Love you, Mother. Happy Mother's Day and birthday. Sorry we don't have much to give, but what we give is from our heart. Helen, eldest daughters and son-in-law, Uncle Bert, grandkids, Sam Johnson, Tiali, Helena and Vaake from great city of Pukikohe. Birthday person
Tiama Solomona ni isa ako po ne isa ako Melfort. Ya pe ona yai lona aso soifua ile nei fuivanga ole a fiafi. Aso whanau lava le nei birthday greeting to Tiama Solomona lava pe ona yai manuia lo aso whanau to our mom and Nana Tiama Solomona. We are so blessed to have you in our lives. Your willingness to follow Jesus Christ each day has made you a person you are today. May you live a long, prosperous life. We love you. Enjoy your birthday for 2025. Manuitele. Lo waso soifua ile nei fuivanga ole a fiafi. Lele nisi tato famdianga le asofa nau le lo wa no pe le tato imeli mo oe asi usa ilia kupe nisi tato asofa nau pe ona yai. Ya le nei fu yasos furuma le lua pe ona tato wa lia mai ile alofa maleanga le lei o le atua. Lele paula nane tato asofa nau le tanu mai tau le nei fu vanga la fiafi ile alofa maleanga le lei o le atua ya pe ona ulia mai. Le tato tautua le nei vo ia asonga foi ia na tau paulanga o email ia voi ya ma le famnianga le sofana amatanga le nei va yaso le lofa maranga le leo le tua fanta lofa ma fa filwa ia tato wo mane tato pa anga pi ona ye tina ngawang fanta lofa tu fa tele fata siminga mo ngia ma lofa tina na sautina pira enaliko my man alofa tu so my ranui fa tele fata simai lumba na ia usange pepe ma lo se fumria le ulua ia li Luisa fuimono ayuta lofa of telefata simile ne fu vanga le fiafi rita tong yatama ya le ngata fo le fata lofa tu ya tasa tiva mafuta mai camprai au setalia ya le ngata fo le nefene levi ma lo se fu nefene of telefata simai my brother is ako se le mafuta mai isamo alofa tu so ya fa telefata simile ne vanga le fiafi lofa tu mo o lua manive. Ya male ainga pi ona yele nei fiafi. Isika koso. Pira Niliko, happy birthday 45 years Catherine Towers of Swenson Waitakere. But we tell was fana that's from Pira Niliko. Ya pi ona ye fa manu yang las fana le nei fiafi. Holy Carlo facio uso church. O mai lo langa le nei fiafi. Vine pani fasio lo fatimo olu. Au telefata simai lo fatele. Ya mo lua ile tanto por clambe ni ya fiafi San Leone ni wa fa SMA lord se fumaria ya lingata foilia ona ye tanto wo mane ye tanto pa anga pi ona mawo mali tanto por clambe fantano fantu le tanto tutua ale radio Samoa se furulima iva tolu amo ile nei fuvanga le fiafi mole fa bnianga ya pe ona ye tanto wa sofa nau ile amatango le nei fuva yasu telo e ni so ila tuna sa fa manuia sofa nau le so ya angai pis ya o inka kalo ile li fa manuia tu aso fa na maso so foi le so male to radio Samos flima iva tolu amo le sali tu na lo fa mo lava o oi o lo fa tolu tanta por kala mo to mo lava au lia mo le so to aso fa na maso so foi awangi mai le sau malu a olela kungoto atu itasilava lo ufa amboe mboe oe le lalo langi ombo onga e wana oe yo uma faunga au lava lo pa amboe moe oe e mo mia oe o lo taya mani
Tasile tino, tasile loto Paulava lo fa moe moe E mo o mia Si fonga matango fia sunga ya le sa lio tua na ima lisi na whantunga mo tātou ili nei vanga le fiafi. Ia whatase ma le tautua le radio Samoa se furulima iwa tolu amo ma le tātou porkalame pei ona masan iai. Whatano whantu ya sina leo ya le gata fo ilea soloi so whaneru. Ma lo whamteli whatase mai ia ila tūla ma fo i peo na maua mai le tātou porkalame. Ia mai se ia le tautua ili nei fo ia fiafi marulu. Ia pe o le taua iei tātou a. Pa wale me o le tātou onu sai wa wako masangi le kau marulu o le taua tunu nei. Ia au mātou le tau wha masani atu. Ia i le tau pe ona iai. Se fulu wha minuti ona tālo leo le tūla e valu. Tāna valu on whatasi mai leo sunga le whawhengainga pasta poni funtimo le tātou porkalame o le tutu le upenga i le loloto. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Avia maua sosa, Omega ka, Ianga loi moa, Omega ka, Sagale tau mofie, Omega ka, Fili mai loi le Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka, Umalole keisi le Omega ka. Alue, alue.
Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai o ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa. Ta alofa Samoa, wa ule ne yo kasputi alu, a wale sui alingila ula ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Lewa se fululua minuto na tana o le tu valu se yo se e mai mo le tanto fasilsilanga lewa tanu mai tau. Ia ona whangasono fulo le tanto porklame si e tana valu le tanto porklame o le tu le penga i le loloto. Tanto fasilsilanga lewa tanu mai le nefo vang la fiafio le vau filifili ma le tanto tusi o le songa. Awane ngalo sa lo mingo le tusi o le songa fatese ma le lolo mingo le vau filifili. E mawai fa lupenga o Samoa e se sifo tutuila mamanua. O nisi o tala tu o Samoa o ala ngā upu o le mata whaioi ala matai le whaingo whalavilave. Pei o whapoiponga, maliu o si o singo ainga, whesila whainga o paolo si i whaanoalo, whalangingo i kale sia maritele o le ngangana whaanoalo. Fitus fulu tālalo na tau, na lo fisa lava na Radio Samoa i le toru pāntolu ono hopo le avenue manukau, e mawai, morisi whamatalanga wala au mai le lua no lua tansilima i vatolu, lua no lua tansilima i vatolu pe tanga iane, i le shop Radio Samoa.co.nz e whai mai ei sau oka. Anisia tātou wha sila silanga leo tanu mai le nei fuwang la fiafi. O le ata oto ia le la au mo na la. Ia upa ia sau tua whafafa Samoa mai le tai sama o le tui manua. Se ia pa ia le tai ula ulo na whanua. E lei se vave na te ngafa taulu maina. O sa mawhainga. Wa ua ta oto a se ia mai vasa, ua mai a ona tuu laupua. O le nei whaalinga e wha sinotonu, isi o mato nu ua sapu nawa whalealili, a wa le pa ia ialo le whanene, le mamalo o tau le toa whama upu, i le loto i whale o le manu Samoa. A maise si o mato pito nu o piu, o loo susu waile suafa whaalupea, a lala tai mātutua i le nuu, ia ma le mamalu i le pito a ai, whaapele lau tina lau le lei. Ua tasi nei nisi o li ma whaipule o le tātou nuu, sa au wai le tātou maftanga mamua. O le au suia le tātou furutanga, i le aso toru sumare tasi o mei le afa le valu le tai au, i le tuatusi lua whaatasi Gaprinta Row, i mangele, a wale wha moe fia whaatanuina, i le aso luas furu masineono, lua o lua lima, ua whaatalasanga ina si o tātou nuu e fsoswani, mo le fausieno le fale aonga, mo alo ma whanau le tātou nuu. Whaamale mana tua mai sau te itai, mo se tātou whaamarustino, mo nisi whaamatalanga whaafsotai le telefoni le olua tasi ono tolu, ono whaavaruiva, olua tasi ono tolu, ono whaavaruiva whaaftai, sai ni li ma whaipule o sio tātou nuu o sapunawa fale anili, le tātou whaasila silanga lena. Le lei se yo se atu pe e se tātou whaasilanga ia ona whamai ai fo i leo le nei vanga o le afiafi ia pe ona masani ai le tautua.
Ia lei na polana na tatu fasilanga le tonu mai tau le nei fuanga le fiafi. Ia male tau le radio Samoa se fulima iva tolu amo. Afa pena mai le fasilanga ile mfana fa fonga mai ai. Ia mfana te faso tai male tatu ofisa ile lua ta silima iva tolu lua ta silima iva tolu. Amelia Famoana malo se fomanuia sa leone ni wa fa SF tele fa ta simai. Ia male telo ne tatu wo pa anga le mau male tatu por kalame ile nei fuanga ole a fiafi. Sama
Nai whaafifianga mai le tamaitai a sulu tupe whawangali le nei whaanga la fiafi male tātou porkalame pe o na iai le tautua le Radio Samoa se furulima iwa tolu amo i le nei whaanga le fiafi ina ua toe tolu minute ia ona tālo leo le itu la e tāl walu ia ona whaatase mai fo i leo le tātou porkalame sunga le whaafenga inga pasta poni fonuti ia wala fo i ia le tātou porkalame pe o na masa iai si vanga le mafuta mai vine Bonifacio sina leo sau o leonge niwa faese ya le ulua ia li ilu isa fui mono ayu soloi so faneru le ngata fo lea fa tano fatu le tanto por kalame ya ia Amelia fa moana tano fa Amelia ioi o ma kwa le so sao kinga ma kau fa le kongo ma lo fa longo ya fa mo sa manuia le sao tina Amelia mo foi na sa tele ni au me alo fa Samoa ile soanga ngafi ya mo le fa moniina o le aso sa tina amni fa wana no fa tu manuia le nei fiafi ya kopo eti ma lo se fo manuia ya a weta siusta ilungo le tanto YouTube channel ma lo se fo manuia to tele nei tanto pa angale mafuta mai ya ilungo le tanto YouTube channel ya pe ona masani le tanto por kalabe Whaafira ima whaatano whai e la tōro whapena ona whiangai mga ruenga o le neia fiafi ia pe ona masani fwoi ia le neia tunu ia o kako ia whapenga e pole ale me ke pisi ia ia e te taua ona ielo wa vanoa ia e te alua i whaamua lau ngā ruenga pe ona masani ai neia tunu o le kupea me ia lona winga o le tūlanga le lana pe ona iele tātou porkalame i le nei fwoi vanga o le fiafi Ya, male tautua le Radio Samoa se furulima iwa tolu amo pe ona iai le tātou porkalame masani o fiafia songa fua. Ya, male tautua pe ona iai. Ya le tula male tato te mile wati wa tato no le tula valu fantasi me foi le sunga le fafianga inga mo le tato porkalame o le tutu le upenga ile le loto ya pe ona masani ai o mele usi mai fa fonga fa popongo le tato porkalame ya male sunga le fafianga inga ile nei foi vanga le fiafi ya me se foi le tato tutua pe ona masani ai poni foniti ya le fantasi mai mo le tato porkalame le tutu le upenga ile le loto.
whamanua tu peo mātou loto, whanene atu ia te oele tua, i ovi inga, e meise o mātou mea lofa mataleni, o mātou loto whanene ia te oi mea uma, e mwhaiona mātou, o el mātou o nanga le tua. Awa e peo lava lau fionga pa ia, e vivi ia tu ia te oe o mea uma e whai manava. E peo lava fwoi ono mātou mauri mawina le tua le nei e fiafi, mtau tio au ngā luenga mamana. O i fwoi tangata uma ia te oe le nei lava i tu aso ma le nei e fiafi. E wha fwoi ia tu levi inga ia te oe mo le whamanu, ono le tele na wao lo lofa. Wana e leo matau si mātou le nei aso a tolo mātou tua. A leo mātou lia mai le teimi o le fiafi. Na whapena fwoi ono mātou sauni e malo lo ma moe le tua. A mātou tuinatu ia tu ele nei teimi lo mātou tua. Alofa mai mfatasi mai ma mafuta mai lo nganga ia e mātou. Wal nei lava fiafi ia o whatulangaina mātou te mafutai. Mātou te whaalongolongo i lau a fionga pa ia. Whaau mai lo mana le nei po nganga pa ia whaau mai. E le mātou whaalongo, whaau i le tautala. Whaau i mea uma la mātou whaia. Tātou pulenga whatasi ma oe manui ai mea uma. A mateine lau a fio, whai wina fo ia lau a fio mea uma le nei po. Ma wasa mātou mea ngā mātou te ave awa ia le mātou sawalinga whaale nganga lo whaia nei. Tu mau ia tu levi inga o le whamanu ma le whanitanga nei o asa uma e o le whaavavau lava. Amen. Ia, whatalo whatu fo ele nei fiafi e lau whaasausaunga Samoa e le loloa o sio tātua tunu le pa ia man mamalu tupu mai o sio tātua tunu o auna pa ia le tua e so se whatawhai taulanga o lo mwhai o na mafuta mai le nei po whatalo whatu ma le nganga fifia ma le nganga whaloalo. Atalo fai le lautele si o tātua tunu. O lo whapenao na mafuta mai ma whafonga mai le nei fiafi ia i so se tafal ke lope. Whatalo whapitoe na ia tātua mātua. Ta mama tinao lo whapenao na whalongolongo ma tāpoi mai le nei po. Atalo fai ia te utau. Whamanu ia atu le tua ia te utau. Atalo fai nisi o lo whata o tulia i mauta ngase le ngata foi lea o mauta malawa. O lo o whaafonga mai le fiafi tātou Paul Klame, a tālofa ia te utau. O at fwoi sa tālofa i na iusam tu whaafini tonu whalpui whaatalofa atu le tātou Paul Klame ia te utau. A tālofa i olo ngā lulu e le nei fiafi, ia ma le nei fwoi po atoa. Whaatalofa ia te utau, leo whi ngā luenga. Lofa le tua, ia il saonga le mui mea uma, o le awhenga ia i le nei fiafi si on toi fwoi atu i ainga. Watalo foi le ia o Samoa, so se tunu o lo mafuta mai ai se tasi le fiafi. Ya me se foi si o tātou tunu pele o Samoa watalo foi ia te utau, le swafo Yesu Kiriso lo tātou lii. Whaptos watalo foi le fiafi nisi o lo mwhai ona hasiasi mai foi tonu au kila nei, ia ona o mafutanga foi ainga o ni whalawalawe, le ngata foi lea ia o me whale karisia o. So se mafuanga wa e hasiasi mai fo ele mato ai au kilani nei fo vai tau fatalo fo ia te utau ele nei Paul swa fo Yesu e ale ngata fo le fatos fatalo fo sitasi stemi mo nei fta e fa fonga mai ele nei Paul Kalamel tu le penga le loto fatalo fo ia te utau fatalo fatu ia te oe ele nei fiafi ya ta ofie pela le tio ina ya po lau telefoni po lau fa fonga foi awa ole mata upu fale nganga lea ole atatou anga atu ia ile nei taimi ia whapenao nei ul tātou mta upu ia o tātou mafuta pea ele nei e fiafi ma o tātou mea ngā mai le tua mai se so soani mai ole mano le nganga pa ia o whatalo fo le sunga ia sau ma lor mlang mo ia sau ia leo toi te liu mai whanua ia le tua ole nei fo e fiafi ia whaptai o lo o whapenao na tātou se et fo il tātou whinga mlanga wholonga whaal tau sanga tātou lata atu fo ilo ngā tono nei tau sanga ia ia le tua ilo fo e nisi o nai tātou ainga ia ua whapenao na
wala ulia le tua nisi pele ia te utau, whai o whengai nisi o tau, ia male wala upa ia le tua i nisi pele ia te utau, wa maise atu le ngango le tua ia te utau. Ia, o le tātou Paul Klamel nei, o le tutu le upenga le loto peo na masani esung fute, tasil tā le valu, le fo tātou whelo, iai o la auto, auna nei, o poni fonti, whata alofa atu ma, to e whelo ia tu le pa ia o si o tātou tunuu, lau whasausaunga Samoa le fiafi alo maia, si o tātou mafuta, si o tātou talanoa, mai fo se tātou mta upu mai le fionga pa ia le tua, so swani lo tātou soifua, ia malo tau mawhai, malo foi tau mawhai, ili soifuanga whaale nganga o lo tātou iei nei, ai vi ia lava le tua i mea umana te whaia, ia lea foi se upo lea whaamanuia mai ei ai tātou le fiafi, ia ave lea ma oe, tātou ave whai mo tātou le fionga le tua, ia e whapenam so soani lau sawalinga, ia ma tātou tau mawhai, ili nei vai tau lo tātou iai, so vi ia le tua. Ia vai atu tātou mta upu, na le lua lama vai aso sa tātou tau mwhai ai e tātou te talanoa i le tātou mta upu e pei ona. Ma vai atu foi vai aso e lua vai atu. Ia, a o lea ua tātou o mai i se tasi o vaenga i tu tonu lava o le si o manga lava leana tātou maua mai ai ia le tātou mta upu e whatatau i le fa moe moe le toi tū Jesu Kiriso, o maua es tātou fa moe moe ola. O le vai tau lava lea, o le mawai o le toi tū Jesu, lea tātou te iai tonu, o le piliota lea, o i foi lea la ato ma es tātou mta upu le fiafi. O le piliota lea o le fa se fulu aso, ai le yo o le asesione 40 days before the ascension of Christ. Fase fulu aso. Mai usom tu vafene. O le tele o ni o onga taua. Mani mea matango fio lo i eitu tonu o le nei fase fulu aso. Ai le itoe a fo i atu Yesu ilona tamaa. Se si whaupunga ai le itoe a fio atu Yesu i le langi i le mea na fio mai ai. Toe whatasi atu i lona tama i le aso o lona si tiae ma fio atu i le langi. Ai whasa fulu aso, 40 days. E ta ua tele le numela whasa fulu i tono le tuspa i oso mtua whawhine. Ta ua tele le numela whasa fulu. Numela whasa fulu e au mai e tātou nia o onga winga e menei o toftofonga. O le su eina o tātou o langa, trials and testing. E le ngata foilea, o le numero fase fulu tono tuspa ia. E a mai ei ia se piliota watu ina mai e le tua e tā pena ilana tangata. It is a time of preparation. Ta pena i le tua i tu tono le numero fase fulu, ale fase fulu aso, fase fulu teu sanga, never pena. So number 40 is very important in the Bible. Ta ua tele. E le ngata foile, numero fase fulu. O se numero e mai e foile ta ua le fa amsnonga le tua. Pela le fate te ingo mei o te whaia tuai. Ma lela tātou tala no i aso e fase fulu. O aso ia na toe ma futa ai e su mauna soo. Ina ua toe tū mai o ia. Leulo e fua le tātou tala no ai. The first fruit. A lela la toe ma futa ai e su mauna soo. O a fu ele i a fio mai e su amine le toe tū mai lu tātou li faola fasa sao le langi. E ma faina fai e Yesu le nā mea i le mana o lontama. E ma faina fai le nā mea o le toi tū mai a alu loa, malanga loa, mangalang sao a i le malanga tu sao le langi. His Father in heaven can do anything. Everything is possible to God. E ma fai. Ai ai le mafuanga na lai o na toi whatali ai Yesu ni aso se fasa furu.
Fase fulu. Ina ia se ta pena ia lana o whainga luenga. Se toi ta pena, wa umale tolu tau sanga na ta pena. E se i ona whaia ia mea ia lua, o lona toi fia whilo i atu i ona soo, ma e na whatua tua ma muli muli a te ia. Lua, se ia a watu se o onga muli muli. The last teaching. Ia pe i foi pe tolu foi. Po alisi me ta o tele ile, toi fio mai Yesu, ma toi mafuta. Ta pena le lea Yesu lana mawaenga. Lana farewell. Mai e tui nā tuai le mea tau o le whāto nunga sili sili. The greatest commandment. Ia watu ai le whāto nunga sili. Commission. I mean the Great Commission. The mandate that he pursued. I mean he gave it to his disciples and his followers. Watu ai ia le polo inga silisili, the Great Commissioner, in ia o e whaino umamaso. Ia airenga ta foilea, to e fia mafuta Yesu i ona so pele, aile i toi e fio atu o ia le langi. Ta ua tele lal numero nei fase fulu. Fase fulu aso, na yeile lolo i lunga o le funga ele nei. Fase fulu aso. O le ata o le whamasnonga. Na e maua i le kene se fitu. Whaipoe wha. Sa ana pongi ia mose mo le fase fulu aso. A o whaatali e ia le au mai o le polo inga se fulu o le tua ia teia. Represent fo ia le judgment ia le navaenga. Nangon tu la fono e o whatasi ma le whamasnonga. Na o lo maua le e soto e lus fu ma le wha. E le ngata foi lea. Wha se fulu te usanga. Na wha nofo i e le atua lana au na mose i le tonga vau. Ia pole ainga fo i o lana vau. E o inai o ia ina ia i loa e mose tai ona tangata. Mai le mea sa nofo polongai. 40 years of preparation. Ia le ngata foi lea. Fase fulu te usanga. Sa feo i ele nu o Israelu ile tonga vao ma le toafa. Fase fulu te usanga. Amen. Ia masalo e ta duti vava iai o se ta pena penanga o le nu. Langa wo whainga tā ma wha along te tā. So we can put preparation there. And also the judgment. Awa o le wha salanga ia pole. Sa saina le atua le na lai ona. Umi ona whata milo le tonga vao. Fase fulu aso. Sa anapong ye Yesu. Aile ialu e whaila na ngā luenga. 40 days that Jesus was fasting, went into fasting and praying before he began his ministry. O le tāpena penanga, sao niuninga. And also that period of 40 days, Jesus went through trials. Taulia no o Yesu i whai ulava i whao so songa Satani, whai o ele na fase fulu aso lana na pongi. Male tu inatu o ie le tua. Koliata foi e fase fulu aso. Sa ia whaatinga ina ile nuu. Se i o ina Koliata. Koliata leo te whai etuai. Koliata le toa Filistia. Fase fulu aso. Sa whaatau ngā i ele nei toa le nuu o le tua. A o le asolo na fase fulu na wha umatia i e tāwita. Ina waluatu tāwita ma le suafa o le tua. That's judgment. Amen. Ia aile ngata fo i lea e fase fulu fo i aso. Na watu ia ni neva e tā penai a le salamo.
O le au atu le whaamsinonga ia i la tau. Ina o tau nuu ia i ona. Ia maamatu le lapta inga. For 40 days you have to repent. A le ai, ia le au atu le toa sao le atua ia ni neba. So le numero fase fulu. Ele tai teina umatu la ulisi au lava le na. O le fase fulu o aso na mafuta ai Yesu. Ta aua tele numero fase fulu lea. 40 days. Sa ta pena i Yesu ia loto na soo ina ia ta pena masauni. Loto te tele, toa tau loto. Be courageous and be strong and be faithful, because I am going to leave you behind. But be courageous. Ia loto te tele, ta pena Yesu inisio o ana saunoanga lo loto ma le matautia na ia toe o atua i ona soo. Ma ia toe wha sa o atua i ona manatu o la o na soo. O lo popole lava i le malo. Le ave vesia i lava tangata i uteia. Ese lale ta ua tele usomtua whawhine. O le piliota lea tātou te talano ai. A lela la tātou wai anga i te tono le piliota lea. Sa lo elua i maleva i aso ia pe lua tua whai malisi vai aso langai. Tele mnao ina ia. A wani o tātou le pa ia i se vai anga tāua. Au te lo le fiafire nei. Na tātou wai e whātāua ai ia le tangata le nei e ngo ia Thomas. Se tasi o so o Yesu. Ai la tātou fisili mōmua. O hani mea na whaia Yesu i le nei whāse fulu aso. O hani mea tāua i loa i tonu o le whāse fulu aso lea. Na whaia Yesu. Ia, ma se mafuanga fo i o le a whaamataltala mai i tātou tali. Tele o mafuanga ma mea na fia, toi fia o i eilu tātou li whaola. Ai lei toi fo i atu i ei lonta maa. O le tusi a ngā luenga lona tāpu mo mua lona whai pui tolu. Te lo fo tusi leo le a tele ni tātou whanga ina. Alanga i ele manatu tātou te tala noa lava. Ma so o to ia ma le taimi o le tāua o le aso le Pentekoso. Awai, uma lo le whāsifuru aso lea pe a tātou uma tātou tala noa. Tātou tala noa foila ia le se fulu aso lea na talu o na malanga Yesu ai saulo le nganga pa ia na ia folofolaina. Pena folofolaina mai folonta maa. Tātou o tu foile le tala noa le tāua o le aso le Pentekoso. O leu tātou ia le piliota lea o le whāsifuru aso e a ngai atu a ngai le aso le Pentekoso. Lea ua lata mai masalo peto e lua peto e tolu vai aso e whailonga ai e tangata i uteia pesa a latou whailonga ina ai a latou tau saminga whaapitoa e maise o le sauninga nei o le Pentekoso na lui foi le nganga pa ia pe na fio ai le nganga pa ia i lunga la apostolo e maise a fio i foi i lo lang nei pe ono tātou iai. O ngā luenga o mata upu mo mua lo no whai upu tolu. Ala fia whai tawina e wha mautinoa ai e whāse fulu aso le tātou talanoa ai. Na whai loa tu foi e ia o ia i a te i la tau o Yesu le i on so. Ua soifua mai o ia. Ina ua mawai o lona ti ngā. Ua wha maonia i whai longa wha maoni e tele. E whaanga fulu pō ua i loa ai o ia e i lātou. Ma na whetala i atu i mea ale mālo o le atua. So this is the confirmation o i wha mautinoa. Wha mai e whase fulu pō. Yeah, it can be days as well. Whainu whaingu whai. Whaim whain tātou wawai. O aso. Ia e whāse fulu. O ai nisi na whai lo i Yesu i tonu o le whāse fulu aso lea. Tā ua ia o le lisi ina. O le lisi ina. Wha tatia ma, wha solo. It's very important to outline.
peoples and groups of people that Jesus went and seen. He went and see some of these groups of people individually, tansa te to tasi, o le tangata mua, o lo tu sia mai i le Ioane, e lua se fulu, o lo na whai upo suma le whae o suma leona. Na mua whaali Maria, Yesu ia Maria, le maketara. Ma le mta upo lua se fulu, o lo na whai upo fulu ma le whae. E whapelo na whai tauina. Wai e whai atu na upo na whaliu lea itua. O na iloa atu le e ia o Yesu wa tu mai, o Maria lea. A o le iloa e ia o Yesu lava lea. E mai e le iloa e Maria o Yesu lea. A o whaliu mai Yesu ia Maria. Wa si la fia Yesu o Maria. A e le o iloa. Mary did not recognize Jesus, but Jesus recognized Mary. Maria le makitara. Mai la ia lolo fai posuma lima. O feta la yetu Yesu ia te funae, se ala mea te tangi ai, oi e te sailia. A o le fafine, fate ia te, fate ia o le leo ia o le fanua, se si whapunga, la e whapele fafine, o le leo le fanua, po le tuunga mau lea la te talanoa. Wa fai mai o ia te ia, leli e, a fai wa e ave ese ia te ia. Tau maia ia te au po o fea le mea wa e tuuina ai o ia. Ona au aveina lea o ia. Mai Maria ili tangata le tala no ia i malona le ilo o Yesu. Whapea ai o le leo fai tutoa. Se wha mole. Se tau mai po o fea le mea wa e avea iai le tino Yesu. A e taua maia o na ou aveina leo lo na tino i lo mātou ainga. Tau mai. Wha mole se tau mai. Mai la ia lea o le whai upo sumrono. Ua fetala i atu Yesu ia teia. Wha longo na le taua ia upu ia. Mariae. O na whaliu lea o ia. Ua whai mai o ia ia teia. Rapo nie. O lona winga lea o a oe. Now Mary recognized Jesus when he said his name, when he mentioned, her name. Ina ua whai mai Yesu, i le ngoa Maria, Mariae. Ai whai mai Maria ia Yesu, Rabboni po ole, ta ie po ole, au na, po ole, na, lea o a oe. Na, Maria na momua, whailo ia Yesu. Taua ia ole, leo te tau whapasia le vaenga lea. A lea mai lo unganga le taua te leo le mele. O se le sona taua mo i tātou. Tātou tangata sa ili le tua. Me le ana pongi, ili te talo. Tātou te fia sa ili le tua. Pea le mea Maria le na whainalo e sa ili. Yesu. Penalo e asiasi a Yesu. A lea la tua leis. Now she's thinking of seeking for him, for his body. Taua i o le sa ili o i tātou o le tua. Mai o tātou manatua, i o tātou i loa le lei le tua. We have to know God in our hearts. You have to recognize him. E le na o sa ili, e le malama lama i le tua, le tātou te sa ilia. Sa le ilo ina mo moe Maria Yesu ina ua vai atu ia tia. Ai ui lea. Sa ia sa ilia o ia. She was looking for him. E o ina ila i tātou le tātou sa ili atu malo tātou. Nau i le tua. E meisa i la tu e o lo nau e sa ili. Le tua i le te leo o vaenga tāua. Ana pongi. Tatalo, fai taule tu spaia. We have to seek God
And we have to recognize him. Mauti loa le lei au isa. Awai ese awala e whae loa mai ai le tua ia e tātou. Jesus can reveal in a different forms, different ways. But we have to expect him in some other ways, not only one particular way. Ngā le mea ngai te loa ai, pe o na mawhau iei Maria. Ai na te leo i loa, o le ahia whei loa i mai Yesu toi tū li tai au lea. The risen Lord, o le ala whei loa i. A o le ai sau Yesu, ai na te leo i loa ina Yesu. Ai ana le whai atu a Yesu, Maria e. Tau mai e fo ia i tātou. Le tāua o le communicate mai o le atua po le so tai mai o le atua le tangata e lata atu i ateia. He will mention your name. He will call your name. E wala au e le atua lo ingoa. Te sa ili atu le atua e sau le atua e fio mai le atua e wala au lo ingoa. Wala au mai i atoe. E tau mai e lona lata. Malona i loa le leina o oe. Mariae means I know you very well. Alele ulo tatua le kau kio sa ili le tua. God can come and meet you in a personal way that we does not know or have any idea and can't comprehend. We have no comprehension of some ways that God will reveal to us. Le ai maso tātou loa mamalam. Inisi awala e leo ma whaatelitali e tātou e whai loa mai e le tua i atoe. Nau lisi mea mtau tia male matango fia e le tala lea i a Maria na mua whaali e Yesu. E le amatanga o le whasa fulu waso le tātou ti tala noa. O le suia whaafua se ia le attitude o Maria. Whaafua se ia o na suia atoa ai le tūlanga o le whaatua ma le talitonu o Maria i a Yesu. Aisea, she was very sad. She went through some sorrowful period of time. Nga ui Maria i se taimi po se piliota wha noa. Very down. Alu ia ma le mafatia o lona loto, ma lona leiloa o le aia toi feiloa i ma lona whaola i le taiao lea. Ai i le taimi na wala awa Yesu i le ingoa o le tina lea. Maria na suia atoa uma ia mea uma. Mary suddenly changed her perspective regarding the one who she was talking to. Suia atoa ai le langona wa te i Maria i le whai mai o Yesu. Na ie loa ia le teimina o loa li le o Yesu. Wa wala au mai ia jau. E moni la o toi tu Yesu. E moni a o ongana. A o ai le loa li i ma loa whaola. E tolu aso. E ma lepe ai le manu le aina te toe whatuina ma toe fausia ia so e tolu. A le o toe tu mai i le aso sa. Le tae au le nei. Na o sau ma lo le mauti noa ma lo le tali tonu e tupu wana o onga le aso le nei. A le le wo ai. Sui ato ai mea oma. Manatua usam tu whawhingi. I have to say this. O le toi tu o Yesu, e maua mai ei le mana, e mawhai o na suia a toa ai mea umalava. So au mon tatu tala noa i le toi tu. That we get our hope from the resurrection of Jesus. A le fo o maua mai, i le teimi o toi tu, le tae aole o toi tu Yesu. Na maua ai le mana a toa o suia a toa ai le attitude o le whinelea. Le tina lea. Sui me oma. Te leo se whi au
ta ua foi lea mo o tau tina i le tō aso sao tina. Ia e loa le Yesu o lo e sa ilia. Awana le sa ilia le tu lotu. Not in a religious spirit, not in a traditional way. Ele na mea wha le lotu, ele na mea whaiso, ritual. A le moni o le sa ilia le tangata o Yesu. E ma whai ai ona tātou i loa le lei. Aisa, tātou masani le lei a Yesu. E le illustration na ufate ina utua i se tasi o aso. Le mea leo o le iloa. E pei e maa le upu i le whasamoa. A le whaperetani, e whasi lo loto. Knowing or know or recognize. Mahalama lama mai loa. E ese le iloa. Na ufese wate tenga se tasi aso. E ese lo iloa o le tangata. I loa i lunga i TV. Ai tele i miti ai. Na whaia whate i inga i a tiona lomu se taimi wa leva. Pa wale mei loa i to tele o tangata tiona lomu. Ia po so tangata ta alo ta ua. Pa wale na le loa tatu te loa ai. O le loa tu lunga i TV. Ofo fongia le. Ta moe ale. Ale a teule lea. Ai le ngata foi lea. O le longo a ma le tau ua. E nga paua ngā le mea tātou te iloa. Ngā le TV a. Ai tātou te leilo ina tiona lomu a ola ma soifua mai le nā tamali. Tātou te leilo ina lomu e pe o nei loa e lontina. Ma lona tama. Ai me se foi sion te o lua. We does not know that man the way that his peers knows him. Ele tutusa lo tātou loa. O le iloa la le mana o mia tātou te iloa i le tua. O le iloa e le tamama le tina o le la ua lava tama. Ma le iloa le lei fo i ele a vā o lona to lua i a po le tane fo i le fufine. O iloa aisa la ngala utino e tasi. They know each other very well. Malama le lei lesi lesi. Ai le nga o le iloa fo le le. Na le titilo tua i ele TV ia po lo titilo fo le malai la mo e. E ke le iloa lo na langa e te le masani e te le iloa na natura e te le iloa. Ma le ngolon ta mama lon tina. Tua ele malama. Au le iloa le mana o mia tatu te iloa Yesu. Malama lama le lei ia Yesu. E pei o na malama lama le lei fo Yesu i lo ingoa ma lo ingoa. Jesus knows us inside out. Lo le le Yesu tatou. Amen. O le silava henga na feilo i Yesu i le fase fulu aso lea. Na feilo i le au so. Au so to sfulu. Ai misi e to masi. Tu so le aso sa lava le ana i loa i Maria Yesu. Ai o le fiafi. Ai whaali Yesu i ona so o lo o la lafi tu tonu o le potu ai loka lele i le pala ai. Ai whaali e Yesu ai na to sfulu. Woti le seri ua pule le ola. Au le seri o la lava te whao le ufel maftanga ala te whao. Le sau lotu le asai le aso lea. Le sau le asai le aso lea. Le sau le lotu. E le sau i tō masi. O le aso sale na te atu nei. O le aso sale ua whae ngoina e lotu isa sae. E le nganta fo i lea o isi lotu. Te e isi lotu kerisiano la tu te whaata waina fo i lea sale antene. E ta ua o le aso sa o tō masi. Thomas Sunday. O le aso whae longa ina o tō masi. Eisa. O le aso tonu lama lea. Na atoa i ai le vai aso talo na tu e tu Yesu. A o le aso sa tonu foi lea na te atu nei. Na feilo i ai tō masi i a Yesu.
lea na ia le talitonu le feʻau na avatu i ai e ona uso po so o Iesu i le aso sā lea na toe tu ai Iesu e avatu i ai e whamai le tā lātou masi se ilonga tusa la le aso sā tonu lea na toe tu le walua nei vai aso talona a whaasa o atu me le te o nunumi e le o le aso sā na nafi le o te whaiatu le aso sā o Thomas a o le aso sā o le aso len tenei le aso sā i tu atu not yesterday le aso sā tina a o le aso sā i tu atu le aso sā na Thomas e sea langa fo o le aso sā i tu atu o le aso sā le na o le toi tu a o le aso sā leana te atu nei le vaso atu i ona tu atu te lope sao e se au po le aso sā atu i ona tu leana le toi tu a anyway ka ngo e whaawasenga e lango kau ngalo o le whapea le whaatati ino le mea o le aso sā o le toi tu o Iesu o le aso sā leana whilo i Iesu ia Maria le Magdala ai o le fiafi whilo i Iesu mauna so o toi se fulu ele i ei Thomas ai na avatu i Iesu le whaamanuianga i le auli ia peace be with you ia o tō manuia vatu i ai mawhai loa tulo i ai le tala le o leo o toi tu te lola le mea whai tu i Iesu i auli ia o e whai loa atu mea ia o tō wa ai ai amen na lo mau e li Ioane mta upo e lua se fulu whai upo se fulu ma le iwa ma le whai upo se lua se fulu go and tell to everybody tell everybody in the city ke lo o lo la ulia na o la ulia e tala ai ei tangata o le au so o Joseph Fululea na ia ia lo la tu nau la tu te fio e mo mua mo moli le tala le lei ia to masi le sa lo tu le sa misi to masi fa mnianga le sa misi asa mena misi e to masi le sa le lotu le sa le lotu e ta watu la ia to masi le tala le lei na matou fe loa i ma Iesu i le aso sa a fe o le aso ngofua le na oi na matou fe loa i ma lo tatu li ana nafi o le o matou mai e ta watu i atu o le tala le lei ina ia e loa o le na wha manuia mai le tatu li i a matou wha atonu na wha mai ia o tō manuia ai sorry Thomas e tele i ai a lea la o mātou ta watu i a toi watu ai tūl tātou li ai te lol tali a Thomas i la so sala le so sooi la sala na sooi mai la sala toi tu mai Thomas i la so mai Thomas i la sa tonu ale o toi tu le fiafi le na watu el tala le ia te ia se i longa o te le tel tonu se i longa lava o te pai i whai longa mamanu o Iesu whatu a o te li tonu se i longa e i loa le tangata nei o tō masi il tuspa ia i lona ingoa nei Thomas mai loa o se tangata Masalo Vale, doubting. Whaingoa ele au skola i alato tustu singa, doubting Thomas. O tō masi masolo salo, le mauti noa lona, tali tonunga i se mea. Doubting Thomas. Ai maua uma la le ingoa o tangata nei i tusi uma le au sinopi, pe ole. Mareko, ia o Luka, ia Mamateo. Ai na le tusi a Ioane, e maua umaari ngō tō masi tusi e tolu le snopi, na uria. A o le tusi a le evangelia Ioane, e ese ia le manino mai, o le whaamatalaina o mea na tautala ai ia Ioane, ia tō masi. Maua mai isi evangelia na ona tau mai o lona ingo, a le maneia la le tusi a Ioane, le evangelia Ioane. Maua mai ei wha matalanga upu ma mena tau tala i Ioane. A o muli o ia Thomas, a o muli o ia Iesu.
Ei lisi ona ingoa o ti tumo. Nai mau ele. Ele tusil na nta po lusi fulu o le tusi le evangelia Ioane. Ma le winga o le ngoto masi le tuspa ia. Ile ngana la fa ala maika o Thomas. O lona winga. O le masanga. It means the twin. O le masanga. Ape ngā fo la le upu eleni o le Diaimas o le winga identical. O inga e tutusa le lei. O le masanga. O le winga la ngali ngol tangata ne o Thomas. Ai te lola le lu ilela o fai tua ia te oile fia fili. Tato uma o oe mau o le masanga o Thomas. O oe te masanga ma Thomasi, o au o te masanga ma Thomasi. Ilea, ele vai inga lama le tasi. O le mole me o le masa o salvali. O le te tonu. Ai lenga te folea. O le tele nisi o tātou, e masanga ma Thomas. Ono le misi fa fia o lau lotu ia sa. Tutusa le lei o e ma Thomas. O lai mafuta le au so o ma whaatel tali po le meo le aho oi. What's next? Lau whaatel stasi le potu. Le aso sala valena toi tu Yesu. Toi tu Yesu. Whaatel stasi po le mea. What they must do. Le meo le aso so. O le ase le ala umatua le aso le nei. Ina whai mai Yesu e toi tu wai. Ai le ea se meo tupu. Le whaatel stasi. They gather together in one accord, praying, and see what's next. O le loka lato potu, e whafua se ia ona tua tu Yesu. Hello guys! Ke kei vewe se kurioso. Hello vo inga oso ni manatu alu Yesu. Pese eiku. E vai mai lauli. O Yesu lava lea. Aisa, ina ua whai atu Yesu ia na upu mua. Ia au tō manuia. Peace be with you. Be blessed. Ia au tō manuia. Ke i lola uli ia. Au oi o Yesu lea. Whawhenga sa ukong. Alanga loka luma whaikoa. Yes, Jesus was in his glorified body. Wa ia Yesu I lona tino, mamalu po lona tino whaale langi, lea na tātou tala noa ai. O lona tino lea. E lea ama se mea, me whaionto e tau fia le iei o Yesu iso se mea. Tino lea o lea tātou te whatali ai, the glorified body. Te ela uli ia lea loto a Yesu to. Mai lona Yesu la uli ia le po ale le fiafi lea. Ia o tau tau atu. Tala ia tu le mele o tātou whailoa ia I le fiafi nei. Go and tell. Le lope I se saunoanga Yesu. Afe Thomas. A per fai au. Afe ele ki a kongo le o le loko. Afe ele a inga lea. Sole. Ka fiu hoi se le si sio. Fela inga le o leo mai fon kalo. Fela inga le o leo mai fon maftang. Ke le arsisio. Te le au excuses. O si o le lava fa mo le lava. Le lava. O si foi mai o. Oh. Me ale ainga. O si foi mai o. Mo fa mai. Le upo ale o le fa mai. Le upo le fa mai. Ele o seu pulelei. O al pauale o me pauale o mafuanga ele nga misi ele stinga ka lokula sa o le meka o le fa mai. E lua mai nga ia ele upu fa mai. O le mai o le tino. To e mai ma le loto. Mai le loto. Vai le loto e tu lunga. E halu le versa. Aisa. Because if you miss the meeting, you miss out everything. Ai misi al maftanga misi o el fa mnianga o le asona. The blessings of that particular day is not going to be for you. It's going to be for everybody else except you. Missy.
Mela lenga o fatu ia oe. Ti tumo fatasi umata to mo Tomasi. To fu umata to ma vai vainga e pe o Tomasi. Amen. Saka faia ho nge me o le misi o le loku ka kere vai au ia so yo ka loku ia saka faia fo. Me o le sisi o la ko ia aka me o le sisi o. Ele ta ua ele tangata Kerisiano le alu e ta puai. Ile aso le tasi. Aso le tasi alu e ta puai mono uso. Mono tu fa fine. Malona ainga fa le nganga. Alu e ta puai. Po a mea fa la po a la kapi. Po a ta along. Po a nisia mea ta ua e tutupu mai. But don't take me wrong, reasons. There are some very decent reasons why we shouldn't go to the meeting or adu de lotu. E ni mafuanga. Mafuanga nga wakua kulunga wale mfainku makua maia. E ni stay me tupo imena ya tatu whana na miele awel falmai. Me faunga el common sense, me te loa. E ya me leona ona le alu Tomasi il maftanga le ta olea. E mafuanga. Ai o le tele o mafuanga. E a lei ona le alu le stanga te lotu. O la pisi. Mtua vai. Very, very weak. Amen. A le tatu te sa ilia le atua. Le tatu te sa ilia le manuia. Le tatu te fia manuia. O le tatu te fia iai se i whapea mai le atua. Ia au tau manuia. A lai ke iai malo ainga. Ia au tau manuia. Be blessed. But you are there. A lai ke iai. Al mele from le tua. Ia au tau manuia. A lai ke kau molea e lau maangava i lau ka anguru. Oka. Fela la tua i el name. Amen. Tangata leo Tomasi. Hape umata atou. Nisi le vai vainga. O le tele o le tautala. Tele le savili. Ai le mfain fatino. Tele le tautala. Ai palai. Pe atu i sisi afa upunga loto. O le memonia maftanga. Tatou la pele le nefiafi. E le iloa se malosi o se o langa whaale nganga i le leo tele. Ia. Po ni manatu tua malolosi mal me teutia. Tautala mai nei fono maftanga oka. E le iloa inga se malosi. Whaale nganga. E le iloa fo i se malosi le tele o ni me fai. Ma nei le tele o me fai tau langa o mele lei. E me fai ono tatu fai tau wina mea na e fai tau whapea ua. Wa e malosi ona o mea na. Malosi ona o lauto anga e fai mea wha le lotu. Ma nei au mana mea. It's all parts contributing to what you are doing for your servanthood. Lau o nanga i le tua. Ai a le ma fai ona o tātou tu maua i pe a o i teimi whaingata. A o mai poponga, but if we can't be able to abide during trials and tribulation, they are all in vain. E lea o ngā. Tua sume palu tangtangi uma mea. Pe a o mai lola mea whaingtam tof tofonga. Ai ua e le mawhai ona e whasanga iai. Nā. E loa ina ua mawhai ona e whaatino ina mea ia na e pisai. Ina ua o mai taimi whaingtā. Mo o mai aso vale. Pa mai leo ne sfuma le fitu alo no whai upue valu ma le sfuma leo no. O lo i eise o fofo te tele a Tomasi. Tele fo le tatu tala noa i le vai aso, se vai aso li. Ile fo i mai e Yesu mai Galileia wa umala na wha misiona. Wa umala mea na alu ai e whaile o fo i mai lau. La toe anga i mai e anga i tono i uteia. Langa o i lo o mai i a lona taimi. Lata le aso saare lau pama o lata le taimi wha i loi o i al Mesia. Le wa matanga anga i mai. O le anga inga mai la lea. Lea na whai ai tala noa i wha apela au so. Wha mai lau so. Wa whai le whai pue valu. Ioannes Fulmaltas. Ua whai mai fo i ona so ia teia. Ia Yesu. Rapi. Awa oe. Se na se isa ili nei ai u teia e whetongi ia oi maa.
Le alau whaalongo atu tō masi upu ia ngā whet. Lo sauni u tei e whetongi Iesu i mai sea. Alu e se mei Iesu ona le ino sia o ia. Len pa mei Iesu e le mamalu se perfete i lona nuu polona ainga. E alu nofo i Galileia. E whaalongo le alwhai posuma le ono. O ila lea na oso mei e lo toma. Wa mai toma. O na whainga tu leo toma. O le nei loa ia titumo. Whai atu o ia i ona uso po o na so. Po so o. Isi ona uso so. The disciples. Whalongo i upu ia. Upu koa ia po upu mkaukia malo losi ia. Nato tamo Thomas. Whamai ia tātou o foi. Let's go! Ina ia tātou feoti whaatasi ai maia. Ko le loko Thomas ison. Le whamai lau so. Yesu awe te alu. Awe te babe alu. Alau mana o Yesu la alu langa wo al te mi te wena foi. Ai au sabali vali. Mkari fo le ala lenga o mai wha malo lo ia. Pati maio ia wala au isa kayo le sabalinga le malanga le a Yesu le sau. Le lopeng sabali vali la au i Eriko. Ai wha pea atur kako kama o tō masi. Jesus. Kia lora me lenga wheko e lau ri ia i o. E au e kia alu. Se kako wo. Wo loko kele. E yokia. Okia koe fo e maa. Oka le makau kia o le lo tele o tō masi. Ale visili, oni upu ea o le whai loa mai e le loto tele ma le toa o tō masi, o le mea e o tie na matai o tie. Oni upu e sau mai lona loto. Po oni upu, wana o le malo vale, ai le teritonu i le mana o loo ia Yesu, lona matai ma whaia o na whaia so se mea. Upu, winga i o upu tō masi. Kako whioki whakasi ei mai Yesu. Whaatua ntua tele. Taimi o lai solo le lei mea, taimi o lai maa neia mea. Lai fōlinga mai e o whakasi, whioki whakasi. Pengo fia ana whaile nā tala. Amen. Mai toma, peola, tātou wō, tātou whioti whaatasi e mali tātou li. A o whea nei loa moni e lava le moni o upu nei e Thomas. Whea. Nei loa i le taimi na o tuai o na uso e tau atu i a te ia le tala le lei le aso sāle ana toi tua Yesu. Tau atu i le tala le lei, aisa, nga misi le aso sāle maafutanga, ai o atu i o na uso e tau atu i a te ia le tala le lei, o Yesu ua toi tu mai. Tata tau ona, oso mai e loa toma. Whapea wai ta fio lai. Whawhetai. Tato wō. Wō o misia te loa anga whapea ngase reaction po se tali mai e toma. Talo whai lo ua li o Yesu. Wō o misia lo na whaali mua mai ai tatou. Ai te loa le tali al tangata malo vale. Whamaltaro tamo Thomas. Toli. Se ilonga o ke vai ai. Only if I can touch, only if I can see, se longa te va ai teno ai Yesu, ma o pai ai, I mena tutu ai, whao yona ao malona I tu. Only when I can see and touch the scars of his wound. Ona whatua au te tonu rola ia lea. Au whea le tele o teimi ana o Yesu. Whea le tele o teimi ana whatu Yesu tātou whilo ai. O te halu o te toi sau. Amen. Whea le tele o teimi ana whaalu Yesu e o ima o ai nei tangata. A mese le tamane o tomo. Nei loa le lei le teimi na o atua I le tala le lei. Ai na te lei talia ina. O atu le tala le lei e whamai oise e skaimi. Ta o te aile mea lai tupu e ma oia, a kongu ke loku la sa, a ule lako fo ia,
ai ingi me fai ka o mai longo mai ai ko ngo kele la ko foi la sa ele lo se matanga fio se o langa fa le nganga I upu te tele ma le leo tele e fōlinga mai o le a pa u mai le maunga I le toa upu ele ai o taimi e o mai ai mea ti ngā ma mea whainga tā e ilo ai le tangata moni nga le fōlinga mai o lea lava e ui tō mai le piliota lea o taimi wha vau ma taimi wha noa I le maliu o Yesu e ngalo ia toma o le uto e tu Yesu mo te tauna umalon wha noa Amen. Nei loa moni lava tō masi moni lava I taimi na su e na ilon wha tutua ina o tautala I upu maa salo ma le tel tonu ma o inana I loa moni ai o ia taimi o le luka o le fōlaunga I le tai le o langa wha le nganga taimi o le vai atu I se mea taimi wa ele I loa atu lau te tai a ua maua na a oe wa e ngalue na a oe taimi ua whai ai na a oe se ngā luenga mo le atua mo le ailo te tai mo le ailo whai whiau a e tangola e whai se mea e te whai malo te tonu o lo e au na I le atua a e te leo whaia mose tangata An manatu leo tō masi e pēr no whai atu I oh Yesu Jesus we will die together ma tu te whio ti vatasi ma oi a o Yesu si la fia le Yesu le ai o se oti le tala no ma I tō masi e o ia I la tō ai wana o le oti e tō e mawhai ona tō e whaatu tū mai e le taimi e tō e tū mai ai o e na whioti o I leli. Pei la o le maliu o Yesu po le oti o Yesu. Maliu Yesu ma lona mautinoa. E toe tu mai le ola. Ai se antatu tala no le fatu. E uia na tanu le fatu. Ala e malama le leia le fatu. There is life within it, within him. O lei le ola I te tonu ia tia. E toe tupu mai lalo. Mai loa mai le anga ilunga. A pena le tel tonu ma le mea si le fia le leia Yesu le ai tau mawhai e whamatala atu ma o atuai ona so therefore ina toi foi mai e Yesu se I toi ma futa ma ona so se I toi wha ma losi atua o la tu wha tua ai sa ele se mea whenga o fiele la tu ina atu I lauli ia e o e tala I atu le tala le leio le malo pe a umona whaatuina le ekalesia I le aso e fio mai ai ia le anganga pa ia. Amen. Awalani I peita tō masi uso mtua whawhine se longa I ai Yesu I au tafa ia na alu le le atoa o manatu matautia alu le atoa le ngā ioi ai a le ailo Yesu le ailo lau whaiwhiau ia we tautala I na upu wha vai ma le te tonu. Amen. O lesi la whailo inga Yesu ia po lesi vaenga na whailoa tua Yesu I le awali ia. A I tangata na whailoa tua Yesu. Na whailoa Yesu I so to fitu I le vai Galileia. Na maua I le Ioane lusu maltasi. Ia ele ngata foi lea na toi whailoa foi I so o to lua. I le ala I mau. Na mo le luka lusu mal fa. Fai upo tolsu fulu mal tosu maltasi. Sawa le vali ari se o li imtalta no I e winga ia Yesu ma le toi tu Yesu ma le me uma na whaalonga e Yesu ai whaafose ia ona. Tioina tu e Yesu ma la tu sawa li vali whaatasi. Ia mawa tu lo fai e Yesu ia le tari suanga e ala le whaamanatunga. Tali tonu ai le to lua lea. O Yesu lea ua toe tu mai.
Ai le ngata fo i lai lea. O le aso sala lea na so so ai. Lea na ufai atu o le wha ingoa o le aso sa o Thomas. O le aso sala lea na wha iloa i Yesu i ona so. A la ua to sultas. O la ua iei ma Thomas i le. Il toi wha iloa atu lo Yesu. Na o le tala le lei i a Tomasi a le o le aso lua o le aso lulu ina o mawai le whailoa mai o Yesu i ona so o tosifuru. Ta milo milo i a le o Tomasi ma le manatu lea. La wana i lo le leia. Ai o mana longo iai. Ma i o tātou la wha mai Yesu. Tātou te whailoa i kari leia. Tātou whailoa i ei nā. Awane i misi a te oel to e latu leo Yesu i le aso sāle la asau nei. Wa la wha mai o le aso valu talu mai le whailoa inga lea. Ai awhai tau i tātou, tua inga ka lena tātou. E fitu aso. O inga e mai lesi aso sā, nga i lesi aso sā. La fua mana o Yesu, e toi sau foi e ato le lea elewa i aso. Mai le aso lena toi tuai. E toi fie fei loai. Le lopo se hawa noa lena tu o Yesu. Pea la toi tō masi le lotu pele ai. Mai tātou fei loai ka leia. Te lola le mea mana ia. Sa o le maki a Thomas. O ila leana to e watu a Yesu. Na mau e lione lusu fulu fai po lusu maleono. E o lusu malvala. Thomas i lea sa le te tonu i le tala le leina i e whalongo i ai i o nauso. Wa toi tu Yesu. Ai ta milo milo Thomas i mai le aso lulu, aso tofi, aso faleile, aso to nai. Nei lopo la le teiminga i le mauti no Tomasi. O ke aru mafkang, o ke aru loku lale, o ke aru le sa loku. I will be there. I will never miss that meeting. Ke i fo koe wha mangia mai le whai au, alau ke lo loku. Te i fo te wha mangia mai le tu e lau lotu, alau te lau lotu. Nai whai lau kuka. Te lola le mea mana ia. Na lotu Thomas i la sale. Se o fai tawina. Fai bolusu man fa. A o toma. O le tasi o le to se fulu man to lua. Wai ngo i a titumo. E le iai o ia ma ila tau ina ua maliu watu Yesu. E le aso sala lento e tu Yesu. E le iai il maftanga mombua. Ona fai atu leo le au so uma i a te ia. Ua mato i loa atu le wo o yelta la le a o fa mai o ia te lato a fai o te leva ai atu i ona lima a fai o te leva ai atu i men tu i fao a fai o te le a fai le tu o tamtama i lima i mea na tu i ai fao ma tu lo lima i lona i tu fa longo i upuia o te le talia lava. Le talia lea. Le talia le tala le lei. Unless I'll touch, I'll see, I feel, I will never receive your good news. O te le talia. Oka. Te le talia lava. Te polusu maleono. Ua mavae aso e valu. But that should be another Sunday coming. Ua mavae aso e valu. Ua toe whaatasi ona so o ile whaale. Ua whaatasi ai foi i la tau matomasi. Po toma. Lawa iai. Lawa lotu. Ua maliu atu Yesu. Wawai. Ai ana si la fia Yesu. E alu atu toma. Ai le lofo i pena tuai atu toma i le lotu. Ai lopo o levana iai, le faifi au iai uma male kalesia. Ai na tuai ana alu atu Yesu i le maftanga. Na whaatalitali si ana ma moe ma salo o toma. Se i alu atu. Na fito a whailo atu le iai.
ua maliu atu Iesu, a o pupuni le whai tutoa. Ua tū foi o ia, I totonu. In other words, Jesus suddenly appeared and stand in the middle of them. Tūlelea Iesu lo ngā totonu lauli ia. Ne upo fasilatu te talo. Ua tū foi o ia I totonu, ma fetala iatu. Ia o tō manuia. Oi lawa iai? Lawa iai tō masi. Lawa iai so o tō se fulu. A lawa iai ma tō masi. Nale melo tupu ia tō masi fatasi mo na uso. Ua manuia le wha manuia mai le whaiwhau. A lai lotu. E leo whea lola whai solo. Ona fetala I atu lea o ia I a toma. Au mai ia lo lima I nei. Va ai mai foi I o lima. Ma tuu mai I lo uitu. Au a foi ete ma salo vale. Do not doubt me, Thomas. Ai ia e talitonu. Opu ia Iesu. Whamai aua fo'i e te masalo vale. Ai ia e talitonu. But believe. Believe in me. Ona tali mai leo toma. Ua whapea mai ia te ia. Whalongo. Just listen to the response of Thomas. Oh Lord my God, leli ie lo wa tuai. Pu uyo le lengal nga usum tu va fini. Pu uyo le lengal na. Ai ese malita ua ili tangata na masalo vale. A o lea ua ie te tonu matalia le tala le lei matalia Yesu ilo na loto. Lea ua mawhai ai. O na o atu ia te ia le manuia. Ina o whamai Yesu ia o tau manuia. Wa so stangata masaro salo vale a te lo le upu leo le masaro salo vale. O lo na whaafea ngai. O le whaatua tua. Doubt is an opposite to faith. Ai masaro salo vale. Ai masaro salo. Pero inge tele o te tonu, tele o whatu tua. Il mea lai te whaia, ma le mea ngai te alu iai, ma lau mea nai whai, ma le lotu ngai te alu iai. E wha mai Yesu, se so ia ke masaro salo vale. Ai tali tonu maia. Tali tonu maia. Fetele yatu Yesu yati yato mai. Wa e talitonu. Awa wa eva ai mai yata. Te tutu ala tite alunga la feitau. A ia e talitonu upu ya Yesu. Afa malusu malval. Ona tali mai leo toma. Wa fapea mai yata. Ia lo wali ie lo watu wae. Wa fetele yatu Yesu yati ya to mai. Ua e talitonu. Awa wa eva ai mai a tau. E wha mai upo Yesu. Amu ia o e leva ai mai. Ai talitonu mai pea ila tau. Blessed are those who cannot see me, but they do believe in me. That's faith. Alfatu tua. O lo whaalangolango I le mea wa e wha moe moe ai. O lo mautinoa o le mea e te leo wa aia. Nā o lo whamtala mai le tuse e peru o lo mta apu sumatasi whai upumomua. E o tu lava I le lua.
O som tua whawhine. E se le tā ua tele, o le tala ia toma, po Tomasi. Tele ia ili umatuna ia o onga, te lola wha uma ilea, i vai asu fau. Tātou la atuai inisi vaenga, manisi mea wa, e pe fōna tātou whaitawina tangata na whaali e Iesu, na whaali fo Iesu ia Peteru, na ele momoko nito suma le 5, na e whaingoa mai ia Kefa, pe Peteru, le ngata fo ilea sa whaali Iesu i le to 5 salau, na ele kolnito momoko kolnito su 5 whai upe ono, 5 salau o tangata na muli a Iesu, ia le ngata fo ilea, sa whaali fo Iesu i lona uso o Iakopo, lea ua whaatuatua ma talitonu ia Iesu, ina ua toi tu Iesu. Ai ala taimina whailinga luenga wha missionary Iesu, e lei, talitonu uso i Iesu o Iakopo, ma Yuta, ma Yose. Lei sisin talitonu ia Iesu, to tonu lauli. Amen. A leo talitonu, ma nei o le talanga e winga ia Iakopo lea, James, na vea i o ia, ma se tasi o tai longa o le kalesia mua Jerusalema, ina ua whaavaina. La matana talatu le tātou leina, tal noa tupea ma matupea nisi vaenga o le tātou mta upu. Ia aile leile vatu o le tātou avanoa, o le fua toi sumal 5 minute, ia ai fia valau mai, ia na e valau mai la ia lea, mai fo iso finangalo, ia te loa le ua, e mo mai le tātou leina, ia e whatalofa atu le tātou valau, talofa lava. Talofa te lau sunga poni. Talofa, tonina? Ia. Ma lo lava le soifua ia te o tina, toi whamanui atu leo sa tina anafi. Whawhetai lava mo whamanianga, ma lo foi mo mata upu, ma nei ene foi tula le afiaki. I ala vale atua. Ai o lea foi, e whata ua leo lotolo saunoanga le whapia. Tātou te sā ili lava i le atua, tātou toa anga le lotu, whaia le au. Ao tātou tali tonu ea e tali mai le atua, pe tātou te maua fo i le atua. Ia. Ia. E te au lava i amala utali ei. E tātou te maua le atua, pe a tātou sā ili ei ma le loto atua. Ma tali tonu ei le atua. Wane pe tātou o tō masei mai e vai i whaalinga i an tali tonu lea, mamadal sal. Le mana ia i ona mata upu ni futula le po. Ia la vale atua paftai foi moi. Pa mala pala maatili wa fionga le atua. Mala mai foi. Pai tau atu lava i tu sisi ia o lo fitau tonu langa. Pai mata upu o lo au mai. Paftai foi moi pese. Ia le li. Ia le tua. Ia o le vini gatuna e langolango te foi por kalame. Ia manu ia tele lava nei a fiafi whapea foi leo tu mai le foi. Oni alo whapea. Paftai atu o tina. Ia lofa tele atu foi atu oe. Manu ia nei fiafi ma liva yaso. Pase fua Antonina. Pase fua. Paftai. Ia, mawale avnoa. Iese Sofia walau mai le tātou leina. Tolu fitu ta silima iwa tolu ia le leina e mwhaiona e wala au mai ai e le nei fiafi ia mai fo iso fina ngalo ia e le tātou mta upu ia na ia lava le tua o le tau tātou wala ulo na lua Talo falava le tātou wala ulo na lua. Talo? Boni. Talo fa Iakopo. Talo falava. O mai nā. Ia, mangira fai. Mai e foi le pokala mania kia. Ia le li. Ia, fa mau ia foi a sa ki ngai lo kontuari. Aftai. Aftai lau. Mai ia le no faso mai foi ngai ia. O mele le fast food wa. Ia pe foi ao sa fumero. Le fast food causa ngo mose sa ngo foi con le tonga ba leo mamoi ya sa ngo foi mose fast food causa ngai con ai kupiko ya fast food causa ngo foi nga solo sei mose ngo filio ya la kire manga ya e ka ule ngai o ia
Ia. Ia. O le sira fasu ka sa mo mo ia le nga va ko le nga fero e ro e ave ru. Ia. Ta wele fast food lo na lua. Fast food na lua na ta pena ele tu ele ai ngolon to lua le le wino manu alona ye tero ta pena ele tu ina. Malila. Pero si nga sa ora so ngalo so. O mo mer le preparation o ngali pe fa o sala e du mai o ai kupiko. Ia. Ia, o kanga ka o mai isa e du nga o mai ai kupiko nga mari riu. Ia. A la ko fa o le ko fa o ngale o ka la ko le Pero se fa tinongo se fa sinonga le tu nganga tu tono fa sulta usanga. Ia. Ma ia ke le ko so nieti. Taila. Eu fo le afia le va ya so. Ioi, fa wa tatum tau. Ioi, ma lo poni fa kai fa mo mo kai do sunga. Alo fa tu I se to ainga, se fa tua. Ia, mo fuanga ia. Ele. Ia, mo lo kana fa kai poni. Ia, fa. Ia, o lei familia le tua, Jake. God bless. Ia, fa se voa. Fa se voa. Tai ha tu lo lango mai tato taupu ia mai se lava ia Antonina ia Kopo ia malto tele o tau o lo lango mai il tato taupu ele ngata o le mai o tato komeni ia fa malosi mai foi la wauna mai se fautuanga ia a o lau likes ia o malitele o vaenga lo mfai one o le valau mai foi mo le toile fa tele fa talo fo tato valau talofa Talofa la. Talofa oli. Oi. Ya, sa no me lo amai ortina. Ia kai mo ia o ia fa para le va le luka fa kai le ko le ngo ku ngat. Oi, le leitele. Leitele oi oli. Asa ko mo me nga pa lo ngo ku ka lu fa mai sa oi le loka le va wai. Le se uka vale ele rostale le do tu mai ka piki. Okay. Le manu ru fo ngale. Yo ma ko. Ma yelo mai ngale ni ka upili. Ke mai lo ma fo u el ku ma ke vita. Denga Malia Maktar. Malia Maktala. Ia. E sele ka u wai e mongia e ne mo fele tu o ne vole o ke la longa i ro fa pe e ro ka ko le lo fo i su wa e lu ba ya su fa la ina le ai le a ke le ro la wa lu ya isla e ko ma si apta ka la ku ka fa lo i le le ka wa la ni wala au ma ro ke i usila e fa sa mo mai i lo go vai mai poli follow me ora ni fa pe po ai o ki lo ku mo na kel ma u fa ka o se le nga kai ba ni kai ni ure lo po fi e nga ni o se le kon e o ki lo ku o ka mi ya se va ni o luma se va ni lo e ka fa ki lo mai o le me fa pe le bon fo le on fo pa nga va kwa i da mu ti la me i mo se va dia le o ko lo nga pasto o ke e lo pa pi we ko vore se me fa pe wa le Samoa de wala au me lungo pa Samoa usala ele mahatinga a petelo ke le ora wa lo ko o fa lo le le poni mo ya ke le petelo i o ke semani i ke semani il me le sa pu ko como calor me o le olive de ku e fol per ke le ka sino ko la ku mo ka mai ya ku ese ma ko le te nga ko suka ko piku ma ko tin ngale i wa ku le ya okay ya fa ko ma kai tigan mai fa la mai follow ni ya le tik no nga kai mo amo le or ke mo ke le especial so we mai oi wait ya of mai la ya 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 follow ai fa pe ma ko tu kai o le hipu o le te kai ma ko malanga mo fare mo ma ko fa o ka se ma ka ho fio yesu ale ki le yo ale ne ale o ia ko mo ngem fa ma o ni wai lo ya ko o ke le plan singa ko ko ale o so fa o so mai le
le fa nga mai le ki go isi ka po ma ke fo ma nga para ya la lo ka le va be nga disappear ku ki nga ve ma ke alo la voli tai ka u Yesu wa ka lu le lo ka kele pa ai ma o to au sa wa bia ka ke ba ya le nga pa ia le bi ku wai de nga la u fa to mo fa lo ado ta mo a wa le la fu to ma si ka ko be Yesu ale wo ke aru ama mo fia le ya kai di uma lo fa ke le tu abai lo ba lo ta ka u pa ya le ya Yesu ya ka ko ka lo si ya ka li mo ka ka Yesu ala ye u ya ka ka ye ka nga ma la ma no ka ko ngwa le me me fa be la pa ya le so ka ma ya te oli fa mo mai lo fina ngalo langa le la o man ta te ma lo la ma le fa so ma e vo lo to tinonga i fa ke le la ba wai ni au fa ko e o ka male mai fo o toma yoi mo tomas sai partigo ele do pa ni anga le tiri pa o ile partigo pun yoi Aftai oli alo foi alo fa malosi sa minga nafi ya ai ta tu te foi le ba ya soltato por clame oli ia vole le fa alo tele ya te tina ia pa tai la pa mangile fuoli ia pa fu mana ya aftai ta to blau ni fiafi ole si tau so bale to masi si fai o to ta to por clamina ai lo te va tu le yone le mta opus fuma le fa fa pe mta le upu ya Yesu o fa ma vaenga upu fa ma va Yesu e ma va tu e no so tonu la vol fa fu lo so le ai o so vo le si me ma lo si to masi fa mai wa tu vale o to loto mai awale tu vale o to loto upu ya Yesu fa ma fa ne so ai o to fa tu mai ya te e tele meno no foi o to mo to tama ana le ai po walu sa uni se meno no foi o to a vai foi e alu sa uni te alu ma sa uni se meno no foi o to o te to sau o te talia foi o to e fatasi ma ina ia iai o to le mea o te ia o to lo le mea o te alu iai o to lo foi le ala le fa longo la silia toma le la o so mai ka ko kamo Thomas pe lima pe lima au fai mai toma ya te ia le li e ma tu te le lo le mea te mali wa tu iai ma tu te ma fai fa pe fe o nei lo le ala wa vai le la lu Yesu a toru le te usanga o Yesu ia Tomasi no winga o le sila le ka ko le ka le si on ma kwa le fa longo le la unga fi o Tomasi lai mara mala ma umale si uli ile winga o le fitalenga Yesu ma fa ma vaenga ma le fa atu ia o to lo o te alu ai o to lo foi le ala o puia Yesu to le la e fitautala Yesu ia te ia ai o so si le toma ma i matu te le fa yona matu te le lo le me te mali o te ele me fai foi ona matu ele me fai no matu lo pe matu me fai no matu ile ala le po a mine il matu te le lo le ala o le ala la na umana e fai o tu e ta u al mene o fisili e uia na pe ka upaka el fisili a Thomas a esel ta u al mene o fisili o al fisili e mala mai se mea anga le el fisili a Thomas ele to sa no mai su i upu ese le ta ua e tonu le evangelia ne Ioane le tali Yesu tai puono o feta le tu Yesu ia teia o au nei le ala male upu moni male ola fa mai le Yesu ele ala tu lava se tasi ile tama pe ale ui mai ia tau e ia la inga pe furinga mai tau faisina pa o vale o fasili al taro tamo Thomas ale maneia le sile me maneia tele il molmeole o to anga fasili aya awai fuli ste me to fasili tu fa ya onga fa mal fa ya on ole
Fa mala mako fo il vaso lente nei ale fo ko fisili. Ka ko kala ngoe fo i le tausanga lente nei ale fo ko fisili o loinga. O ngata mai tit. E matua i le o ta fia se melo na mafu fa. Ia pele o tustusia fo i lalunya no tu mang me taua i te mi o meni o onga fa penga o mala to mas. Ale point man na ia male mele le tatu te mo mai i. Ai visili o mala malama le ila se me. If you ask question, then things will be explained and clarified. Ole afa malama ia mai loa ai le wingo se mea. E ui ai pe fōringa mei leo se mea taune visili pe a fua le matua ma le levanga e lotu ngai te iai. Ai a whaia e te leo tāwhia se mea. E le alo visili pe a. Visili e te malama mai. Peila o Thomas. Leo le a alula na whaia o ngai le langi. A wha mai komas. Se mātou te le mawhaia ona. Ona o atu le mea ngai te alui. Ai mātou te le loa fo i le ala. Ona feta lai e lolo i sui upu tau. O au nei o le ala. O le upu moni ma le ola. E le alua tu lava se tasi i le tama. Pe a le ui mai i a tia. Mātou te vi ia oe le tua le nei po. Le tua le tama le alo ma le nganga pa ia. Whaftai au fionga whawina. Iau fionga pa ia mwhawna mātou talaina. Talanoa ma whasoa i le nei fiafi. Mātou te talo ma wala watu le tua. Whauru fale ma whamausali. O upu o lau fionga pa ia i o mātou loto. Whamnuia iau tangata na mātou mafuta. Mnuia lo latu sa ili ya te oe. Ala iau whamnianga whale nganga. Mai lau upu. Talia lo latu ngā lalama lo latu fiainu ya te oe. Whamnuia. Ape o ne whamnuia iau soo. Ape nao ne whamnuia iau tangata. O lo mātou mafuta. E le nei fiafi le mātou pol klame. Ia te iatu lo mātou o le lwea sfau. Mātou toi mafuta mai. Tu mau pe lau te singa ia e mātou. Mau se whai ngā mālolonga manuia o tangata. Mātou mau se pō ma se mālolonga manuia ala whai le asu fau a tālo manuia e vi. Ia pe oe le tua. Ta mā le alo ma le nganga pa ia. Ia vi ia lava lo swafa e whavavau. Ono Yesu lo mātou lii o te tālo ma wala au atuai. Amen. Ia, sa mo lo tātou ta upul nai le fui fiafi. Ia le whamamoi o la tātou ta pai fo il vas fau. Was whapoponga ma so ina o le tātou mta upule nei e winga i le fase fuluaso ai le io o le asesione. Ia, wa ai tātou pese, le tātou pese na tātou nei te maua i lunga o le YouTube o na tālava iai o le ingoa le au na poni fasio fonuti ia o lo iai tātou pese tolu na iai o umana tu i lunga walau whaafonga o le MTV ia na e kila ia lea. Ia mai tango e subscribes, ia ma tu ia se likes, ia mani vaenga va pena. Ia so soani atili e whaalau loa tuai. Ia nā fo iwi inga a wāse whaamnianga mō tātou tangata Samoa. Ia, tātou tui whira i lewa yaso. Ai mo le fiafi o la auto auna lei, poni whono ti. Whaasoi fuia mo le nei taimi. God bless you all.
touched me, Lord, you lifted me up from valleys, from where I was walking with no hope at all. When you touch me, Lord, you healed my soul from sin. Thank you, Jesus, for your precious love for me. Touch me again, oh Lord, touch me. I am a sinner, more of you. Touch me, Lord, I may be blessed, anointed and clean. Ina ua e pai mai, ma ave ese mai au mai valu. Ile mea sa o savari ai, sale ai, ma so ufa a moe moe. Ina ua e pa I mai, na malolo ai, lo ua nganga. Yesu faafetai, I loa lofa ua o wolai. Ina ua e pa I mai, ma ave ese mai au mai vanu. Ile mea sa o savari ai, sale ai, ma so ufa a moe moe. Ina ua e pa I mai, na malolo ai, lo ua nganga. Yesu faafetai, I loa lofa ua o wolai. Pai mai Yesu, toe pai mai, I le ua ngasala, o lo pai mai, le ali ie, o te malosi ai, whaau u mama mai. Touch me again, oh Lord, touch me. I am a sinner, more of you. Touch me, Lord, I
te malosi ai whaau manga mai olo pa I mai lea li o te malosi ai whaau manga mai more of you touch me Lord I may be blessed anointed and Radio Samoa. Taslima Ivaton Amo. Leo tula mai le tātou te mile wati le nei fuwanga la fiafi wato se fulu mana valu minute le tutoe na tālo lea o le itu lae se fulu ia maua whamatafi e tui male tautua a le sunga le whawhiangainga pasta poni furu ti ma le tātou purkalame ia o le tutu le upenga I le loloto aftai fo ila nau auna ia ono o le whaavnoina o le teimi ia ma le nei fo ia so wala ma fo le tātou purkalame pei o na masani ai o le antu e fo I ma le tātou purkalame na ile aso nga fua ole vai aso asau. Ina ua te se fulu varu minute le tō na tawalunga leo le tātou porklame. Na auro whanto le tātou tautua ma le tātou porklame e la tō whengai mga ruenga. Ma alo le ngā lulue lo te mafu estaimi o le whamatafi fo ilo whea mga ruenga o le nei a fiafi. Auro whanto le tātou porklame ea ina I pesi pesenga le nei mo o tau au le I whamatafi whea mga ruenga pe o na ma sani ai.
Nai whawhiwhianga le nei fwoi wanga le fiafi ma le tautua le Radio Samoa whatalofa atu ia whaleu. Mangiangi talofa mori atu ia mātoro whaanga ni New Zealand te puke. Sunga le teita ia whaunga ia male auso. Ia Tio Pasifika, Dave Feta Tupu House Manuia Tiute o le nei fiafi lo whaanga le namo o tau. Ia male sunga ia whaleu pe o na maua mali tanto porklame. Ile nei fuwanga ole a fiafi. Amelia Mikaele manuia malo longo le nei po. Le ngata foi le whataro whatu sina leo manuia foi malo longo le nei po. Kupa foi se fu manuia foi le nei po. No one fati. Ia ma tuile wa whaasavalu. Se fu manuia John Dunlop malo se fu manuia Yeremia ngale. Tele whatasi mai whatalo whatu foi a Maria Nive. Ma teiva le mafuta maile ni a fiafia. Lova tele mo oto. to show
o le si fonga matango fio le Oski Band. Awalo fatoi le tanto por kalame ya tiula Yuli. Rest in peace tia mara peati talo fai. Ia, iei pele fa mafanfananga o le tua. Iso la topi o na mafuta melenia fiafi. Mafutanga mafana ia ua momotu ina le malanga le malimo leoti. Iei leanga le leo le tua mo oto. Tiula Yuli. Manuia tele malolonga le neipo. Noa alfati malolo si fu manuia. Manuia fu fia amanga wenga o le neiva yasua. Meise malolonga o le nei fo ia fiafi. Ia wo manato le te ulunga ina o le tanto por kalame. Toe 5 minuta na tale o se fulu. Ia anga leile tua. Malolonga le ngata fo ileo fufuanga o whiangai mali tanto o tenu ui le neiva yaso. Meise fo ilanto ulo whiangai mali se fipo. La tau fo ulo ngafa manai tua a. Ia tu ielo sa lau pasene lo fai mele lei. I nai wha manuianga ni te ue e misia. Ia ila tau fo o ngafa fo mali nai whanau. Maboli ino lea onga mali piki nei lea onga. Ia on sa i tātou le malulu. Ia e tātou whai e pele tātou tiute pei ona iai. Ila nei fo iso i fuanga. Manuia tala nei fiafi wha mangalo se wha matalanga wale tau tamali i. Alofa tele mo tau whila i tātou le sarulu. Ili alofa maranga le leo le tua. Sau se whanua seu wha soi foia. For